ada yang bujang imut babininya janda. Oi ama jangan dipaksa deyen kawin orang tua tindakan sesuai. Nia tu, Nia, jujur, Nia, serius. Dan kalau dia ha? Biarlah den tojun kangarai nangko hanya dek haroto deyen tani ayo sakit pun deyen indak manai mo. Biarkanlah deyen mencari nanaka tuju kau dapat di hati amak kan tahu jua kau sutru kau bansai asal pilihan deyen. Oi ama jangan dipaksa deyen kawin orang tua tindakan sesuai jangan mata dayo dek pitinya banyak jangan memandang haroto jo bondo. Pikirkan deyen kau nanakan tani ayo deyen duda manis babininya janda. Oi ama jangan dipaksa deyen kawin orang tua tindakan sesuai. Korbankan di den ko ida ko ibo mama jo den ko. Kalau jodeyen di paso duo biarlah den tojun kangarai nangko hanya dek haroto deyen tani ayo sakit pun deyen tidak mengaimo. Biarkanlah deyen mencari nanaka tuju kau dapat di hati amak kan tahu jua kau sulah kau botak asal pilihan deyen. Oi ama jangan dipaksa deyen kawin orang tua tindakan sesuai jangan mata dayo dek pitinya banyak jangan memandang haroto jo bondo. Pikirkan deyen kau ada nani ayo deyen bujang ganteng babininya janda. Oi ama jangan dipaksa deyen kawin orang tua tindakan sesuai. Iya, awak gola jole manis. Kawin lo do jando nak sesuai. Ya gua lah tadi. Kalau contoh awak gua kalau nak kan bidan lo ya nak level so lah dia. Enggak. Iya. Lo. Iya. Hah? Aji? Ngapain? Ngaponyo? Oh, Aji tu nak melagu. Iya, gimana buatnya Aji? Yang mana? Ya, sebelum kita teman-teman pemungkas ya. Pemungkas ini, iya. Ya sebutlah pemungkas tadi, Cok. Bang Cuma Aji. ada